Ciira ucio uria ugomeire uria wari OCS wa Maralal utiritio maita kenda riu na riu utanyitwo guthikiririo tariki 3 mweri wa 10 mwaka uyu nikio nyumba ya Tom Rono Lokishoromongi irakaya. Tumekuja kupata haki na haki ambayo tunatafuta hatuoni tukipata, na tunataka Tobiko mahali alipo asikie kilio chetu na atuambie ni nini atatufanyia ili tupate haki. Kuratuika OCS ucio wa Fura Manyasi woragirwo Lokishoromongi uria wari murutwo wa thukuru wa Laikipia University ruhonge rwa Maralal mweri wa 10 tariki 30 mwaka wa 2013 hindi ya mirurungano iria yacungiriirie aikari na atongoria mwena ucio kururungana. Mtoto wetu anajulikana mwenye alimuua na tunajua ni yeye yule na tunamuona kila siku, lakini tumefika kotini mara 9. Hii kesi inaahirishwa kila siku. Mwikwiro uyu ni areganire na thitango icio na kirekerario na bodi ya ciringi nuthu milioni. Ciira ucio wari uthikiririo ni mucirithania Maureen Odero mweri wa 10 mwaka muthiru na ndwathire na mbere thutha wa jaji uyu kweyeheria. The delay of every postponement has been really entailing our pain in our hearts. OCS uyu ni akinyirio igoti ni thutha wa mutongoria wa thitango cia muingi gwitikira riboti ya IPOA iria yahetoketie ni akuruhanire na uragani. Ciira ucio ugathikiririo tariki 3 na 4 mweri wa 10 mwaka-ini uyu. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Simon Kife.